imate baznu tabelu i treba da napravite pivot od nje. Evo ovdje imamo jedan primjer bazne tabele. Imamo evidenciju prodaje u dve zemlje, Velika Britanija i Sjedinjene Države. Imamo prikaz prodavaca koji su izvršili prodaju, datumi porudžbina, šifre porudžbina i imamo novčane iznose koliko vredi svaka porudžbina. Znači, svaki red u tabeli predstavlja jednu porudžbinu. I trenutno ih imamo priličan broj, imamo 800, odnosno 799 porudžbina. Evo možete pogledati, do 800. reda idu podaci, ali u prvom redu su naslovi. I sada treba da napravimo pivot tabelu. Na početku je najlakši način koji možete da počnete je da kliknete u neku ćeliju u tabeli i onda ovdje imate gore u meniju Insert, Pivot Table. Otvara vam se prozor za pravljanje pivot tabele. Primećujemo da je Excel primetio raspon cele tabele i vidi da ide od A1 do E800 i nudi nam pivot tabelu u novom worksheetu, što je opcija koja je najčešće najprihvatljivija, zato što ne pravi gužvu na ovom ekranu gde se nalazi bazna tabela. Ova tabela naravno može biti mnogo veća, mnogo šira, tako da je opcija sa novim radnim listom sasvim u redu. Ja ću to prihvatiti, kliknut ću OK i pojavljuje se novi radni list koji je levo od onog u kom smo bili. I sada mi krenemo da pravimo pivot i kažemo, evo, hoćemo da prikažemo po zemljama i po prodavcima. Vidite kako se sve to lepo složilo, zbirno ostvarene prihode. Evo su prihodi, sve se lepo vidi. Međutim, šta će se desiti kada mi u osnovnoj tabeli dodamo novi red? Evo ja ću sad da odem dole na dno, pa ćemo da dodamo recimo Srbija, Jovanović, ime prodavca, odnosno prezime prodavca, datum nije toliko bitan, šifra porudžbine 1, 2, 3, 4, 5 je recimo 1000. I sad Jovanović je dodat. Sad mi znamo da u pivotima, kada hoćete da ažurirate podatke koji su međuvremenu ubačeni u baznu tabelu, vi treba da uradite refresh. Ja sad kad uradim ovde refresh, naravno refresh može na više načina da se uradi, ja ću uraditi onaj najjednostavniji desni klik u neku ćeliju i ovdje imam opciju refresh. Ja ne vidim Jovanović. Zašto ne vidim? Pa zato što na početku je pivot primetio da bazna tabela ide do 800. reda i onda on u stvari prihvata podatke, odnosno primeti podatke samo ako su do tog reda. A nama je unos u 801. redu. Kako to možemo da rešimo? Pa najjednostavniji način, ali ne i najbolji, je da u kartici Pivot Table Analyze, u nešto starijim verzijama Excela zove se samo Analyze, idemo na Change Data Source, on nas vrati u baznu tabelu i možemo bukvalno ovde, da kažemo, ručno promeniti na 801. red i mi ćemo dobiti prikaz za novi red, znači on će se videti sada u pivot tabeli. Sad jasno vam je da ovaj način nije baš najbolji, jer realno mi moramo svaki put da pazimo u kojoj, do kog reda je u stvari stigao unos u baznoj tabeli, da to proveravamo pre nego što uradimo refresh. Može da se desi, pošto pivoti mogu da se rade i povezivanjem sa tabelama koje su izvan našeg fajla, čak i na drugom računaru koji je povezan preko mreže, gde mi ne znamo do kog reda su stigli podaci, tako da ovaj način nije baš najbolji. Šta često rade ljudi kao plan B? Pa, umesto da kliknu samo jednu ćeliju u tabeli i da puste da Excel sam pronađe raspon, oni selektuju čitave kolone. Znači, zamislite sada, evo ja ću promeniti Data Source i umesto ovog ovde ću selektovati, naravno ovo moglo da se uradi i od starta, čitave kolone i sada će naš pivot da vidi bukvalno sve redove do milion i nekog koliko ima u jedan Excel sheet. I kad ja sad stavim OK, to će se sve ovde vidjeti. Naravno, sad ja mogu da dodam bez problema i još neki red. Evo da vidimo ovako. Pa da dodamo opet
Pa ćemo sada napišemo recimo Petrović, pa nek bude naredni datum i nek bude recimo 54321 i $800. Kada se vratim u list gdje se nalazi pivot i uradim refresh, pojavljuje se i red gdje je Petrović. Međutim, šta ovdje malo vizuelno kvari utisak, a ujedno za neke naprednije pivot operacije može i da spreči, a to su ove blank podaci. Vi sad morate onda ovdje preko ovog filtera da isključujete ove blank, pogotovo kad imate ovih više podataka, na neki način ružno izgleda. Tako da i ova opcija, možemo reći, bolja nego ona prva, ali nije najbolja. Sada ćemo da vidimo najbolju opciju. Ja ću ovako da uradim. Ja ću ovaj sad radi list da obrišem, pa ćemo da napravimo drugačiju opciju od starta. Evo možemo da sklonemo i ova dva reda, pa ćemo ih uneti nešto kasnije. Ovako. Prvo ćemo ovu našu tabelu da pretvorimo u takozvanu Excel tabelu. Iako vam deluje da su sve ove tabele u stvari tabele u Excelu, ali postoji posebna vrsta tabela, Excel tabela, koja su neki način žive tabele. Evo vidjet ćete kako njih dobijamo. Ja mogu da je dobijem na nekoliko načina, recimo možete da preko tastature koristite prečicu CTRL plus T, ili da kliknete u neku ćeliju, sad ovdje smemo da kliknemo u neku ćeliju, i u home kartici imamo format S-Table. Tu možemo birati neki od formata, apsolutno sve jedno koji ćemo sada izabrati, po vašem želji naravno. Opet Excel prepoznaje granice, prepoznaje i da tabela ima naslovni red, što je svakako dobro. I sada neće biti problem, iako neko kaže, pa dobro, sad opet nam se vidi do kog reda ide, međutim sad to neće biti problem. Vidjet ćete zašto. Kliknut ću OK i on je naravno formatirao tabelu na onaj način koji sam ja izabrao, u slučaju neku tabelu sa plavim zaglavljima. Šta sada treba uraditi? Pa, pošto se u momentu kada se aktivira živa tabela, ili ta Excel tabela, otvara nova kartica na kraju, Table Design, pametno bi bilo promeniti ime tabeli. Znači da se ne zove tabela 1, što nama ne znači ništa, nego da damo neko konkretno ime, može kao ime radnog lista, može i drugačije, ali vodite računa ime te žive Excel tabele, ne smije imati space, ne smije imati slova ćirilice ili ČČŽ, pa recimo ako hoćete da se zove prodaja artikala, to bi recimo moglo ovako da bude prodaja artikala, vidite to je jedan od načina da se sve napiše spojeno, ali samo početna slova od obe reči da budu velika slova, da bi to bilo onako čitko. Drugi način je sa donjom crticom i to je isto prihvatljivo, tako da je to bilo koji od ta dva načina možete da koristite, ako vam je potrebno da ime tabela ima više nego jedna reč. Kada se to tako napravi i kada se da zvanično ime tabele, onda sad možemo da krenemo ponovo onu istu proceduru za pravljenje pivota. Znači idemo na Insert, idemo na Pivot Table, sada ćete primetiti nešto potpuno drugačije. Sada Excel ne pominje ono kao prošli put od A1 do E800, nego samo napiše da je izvor naše pivota i u stvari tabela prodaja artikala, ma kolika ona bila, što je jako značajno za nas. I kad stavimo OK, opet on napravi novi radni list, opet mi ovdje možemo da unosimo podatke, evo ja ću da uradim isto kao prošli put, da bi mogli da poredimo, evo ga order amount, sve lepo izgleda. Sada vidimo šta se dešava kada se doda novi red. Sad ćemo da idemo do kraja, pa ćemo da dodamo, naravno znate da nije problematično izmena podataka, to bi svakako bilo vidljivo, međutim najinteresantnije kada se dodaju redovi. Evo ovako, možemo i isto da napišemo, ništa ne smeta. 1 kroz 5 kroz 5, ajde sad ćemo 5 jedinica recimo, sve jedno je, 1200, pa ćemo da dodamo i još jednom, evo sad imate recimo Marković, Primetili ste kako se unose novi redovi u ovoj tabeli, da granica koju
označava okvir cele tabele se pomera nadole. Čim prvi podatak u prvoj ćeliji unesemo, granica tabele se spušta za jedan red. I sada naša tabela prod artikla više nema 800 redova, nego 802. I naš pivot će odmah to vidjeti. Nikakvi blank redovi se neće pojavljivati, niti će se desiti onaj problem iz prve situacije da uopšte podatak nije vidljiv. Dovoljno će biti samo refresh. Pogledajte. Evo pojavljuje se ovdje podatak. Evo ovdje bila moja greška, nisam ovdje napisao ime države, tako da mogu sad naravno da promenim. Ovako. Promenim, kad se vratim ovdje, opet uradim refresh. Pogledajte, sad je sve lepo u grupi. Nema blankova i nema više nevidljivih podataka. Tako da je moj savjet za vas, kada god želite da od neke tabele pravite pivot izveštaj, pre pravljanja pivot izveštaja, takvu tabelu pretvorite u ovu Excel tabelu i onda će vam biti sve mnogo lakše, više nećete morati da brinete do kog reda idu podaci, apsolutno će pivot vidjeti sve, jedino naravno morate voditi računa kada dopunjavate tabelu, ne smete ostavljati prazne redove, nego morate odmah nastaviti u prvi slobodni red. Ako bi ostavili prazne, Excel bi smatrao da ta tabela je neka druga, a ne ova na koju hoćete da nadovežete podatke i onda ne bi prihvatio. Ali ako idete pravilno, znači u prvi sljedeći slobodni red, on će tam automatski prihvatiti taj podatak i vi ćete u vašem pivotu vidjeti sve podatke sa najnovijim informacijama. Ova tehnika sa pravljanjem ovih Excel tabela je najpopularnija verovatno u pivotima, ali se može koristiti i u nekim drugim poslovima vezanim za Excel, vidjet ćete u nekom od narednih videa. Hvala vam.